Ikipe ya Real Madrid yarayisezera ikipe ya Benfica muri Champions League kuko bari gukina umukino wo muri phase playoff ya knockout, kuko umukino ubanza ikipe ya Real Madrid yatsinze ikipe ya Benfica igitego kimwe ku busa. Uyu munsi baraye bakinye, ikipe ya Real Madrid itsinda ibitego 2-1 isezera ikipe ya Benfica muri Champions League kuri aggregate ibitego 3-1. N'umukino wabayemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku ruhande rwa Benfica umutoza mukuru Jose Mourinho na waruhari, ariko umutoza wa Real Madrid yarari kandi yitwara neza asezerera ekipe ya Benfica muri Champions League. Rero nyuma y'uyu mikino yabaye kuri ijoro rya Champions League hategereje tombora, kuko nari nababwiye ko hari andi makipe 8 atagomba gukina iyi phase playoff kuko afite amanota atabemera gukina imikino nyingi ya knockout, harimo za Arsenal, za Liverpool. Nugutegeza rero hari tombora izaba ku cyumweru, ubundi aya makipe 8 nanone akazatombora muri ya makipe nanone 8, ubundi bakazakora amatsinda nabo bagakina bakuranwamo kugeza ku mukino twakwita ko ari uwanyuma wa Champions League. Nukuvuga rero uyu munsi ikipe ya Real Madrid itsinze ikipe ya Benfica irayisezerera, ariko mu buryo bwo mu kibuga ni ikipe ya Benfica twavuga ko yagerageje gukina ibintu byinshi kandi bishoboka. Ni ikipe yakinye ituje cyane kuko yari bizi ko nikina byinshi igasatira cyane. Ikipe ya Real Madrid ari ikipe nziza kandi byaje kurangira bibaye koko inayitsinze ibyo yatinyaga byose. Ikipe ya Benfica rero ni ikipe yakinye neza, igerageza gukora umukino, ibona igitego, ndetse na Real Madrid iraza kubibona ihita yishyura ku munota, ntekereza ko ari uwa 16 mu gihe ikipe ya Benfica yabonye igitego cya Silva ku munota wa 14. Chouameni wa Real Madrid yishyura ku munota wa 16. N'umukino wabayemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko tugiye mu buryo bwa tactique ikipe ya Benfica yari ikipe nziza yatakaga Real Madrid ikayatakira yose icyarimwe, ugasanga Real Madrid ibo bayenyuzemo bayitsinze igitego mu buryo ki tutavuga ko bwari busobanutse. Rero amakosa yagiye yaba ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. Ni ikipe ya Real Madrid yashatse gukina ibintu byinshi kandi bisomeka cyane. Ikipe ya Real Madrid turagaruka ku bamwe mu bakinyi ba Real Madrid twavuga ko na n'ubu ngubu ari abakinyi, nubwo ikipe ya Real Madrid ntago bikora uko iba yakoze amakosa, kandi ayo makosa aba agomba kuvugwa kuko n'ubutaha mu gihe batari bayakosora na makosa ashobora kuzabakura muri Champions League. Kuko na La Liga urabona bavuyeyo, ahasigaye no kuza bakahatanira muri Champions League. La Liga bavuyeyo FC Barcelona ya mbere, nubwo harimo inota rimwe gusa biragoye ko yakongera gutakaza ekipe ya FC Barcelona Copa del Rey yavuyemo. Nahasigaye ha Champions League ni igikombe gikomeye cyane igomba noneho kwitaho ititaye ku bindi bintu byose. So ngarutse rero ku ikipe ya Benfica, ni ikipe yakinye umupira mwiza, ariko ikagira uburyo ki yatwaragamo abakinyi bayo, by'umwihariko ku mpande z'uburyo n'ibumoso. Ikipe ya Benfica ni ikipe yakinaga iheza impande cyane, bitandukanye no kuri Real Madrid. Nk'uyu mukinyi Kroos ukina kuri gatatu ku ruhande rwa Real Madrid ni umukinyi udakunda kuzamuka, kandi niyo azamutse ntabwo ajya ku ruhande rwa 11 ngo asange Vinicius Junior, ahubwo ahita ajyamo hagati, ubundi hagasigara hagati hari Eduardo Camavinga akamera nk'umusigariyeho, ariko atari ku ruhande cyane. Icyo kintu sinzirimo muri kucyumva neza. Mu gikipe ya Benfica ifata abakinyi babo bakabaga ati mukinire ku murongo, kandi n'abakinyi beza bafite iyo pace, babishoboka ku isaha n'isaha batera uwo mupira bawushira muri box akavamo igitego, kandi kuko byaje kuba biba ku makosa y'aba defense ba Real Madrid. Nimba ikipe izamura bakabiri bayo na bakarindwi bose bakazamuka, nta kabuza aho ngaho inyuma bakahasiga abakinyi babiri baba batatse ari batanu, mu gihe abandi bazamutse bari gukina mu gice cyo hagati na defense ya Real Madrid hasigaraho abantu babiri, hasigaraho uwo bita Trent Arnold ari kuri kabiri, agasigaraho Valverde ndetse na Eduardo Camavinga, mu gihe Kroos kuri gatatu yagiye kuba akinira Camavinga mu hagati asa n'uyugarira. Icyo kintu rero ikipe ya Benfica icyo cyuho babayihaye niho yaje kuba iturutsa igitego cya mbere, nubwo ari ikipe yakinaga izamuka yanamanuka ikajya kudefendera rimwe. Icyo kintu nacyo aba ari cyiza, ariko hayaje kuba ikora amakosa, kuko nimba watatse ukatakisha abantu batanu ku mpande hari babiri, ubundi hagati muri point hakaba hari abandi babiri, ndetse no muri box hari undi mukinyi umwe twavuga ko uhagaze kuri finish.
aba ari ibintu byiza bifite amahirwe, ariko nanone ntabwo bituma wirengagiza ko wazamutse aho usigaye hameze gute. Kuri Real Madrid rero ikipe yazamutse gutyo ikazamuka nigutsinde, iyo umupira ugarutse haba icyo bita counter attack. Ariko ndabanza mbasobanurire gatoya uburyo ki Vinicius ari umukinnyi mwiza, ariko ufite ikindi kintu twavuga ko abura kuri nimero ye ya 11 akina. Afite ikindi kintu abura nk'umuntu ukina ku ruhande. Ni umukinnyi mwiza ufite pace, ariko ntabwo ari wa mukinnyi ushobora gukina agutira ya mipira ya macross nk'uko abandi bakinnyi babikina. We arakina bikamusaba ko akoresha imbaraga nzishi yinjira muri box kugira ngo arebe ko we yakwitsindira. Biragoye ko Vinicius Junior ari wa mukinnyi utera akina imipira miremire y'imiterekano. Ariko bimwe mu mpamvu nanone twavuga ko ibimutera ntabwo turi buze kumunenga cyane. Real Madrid bura ifite abakinnyi, ariko Gonzalo Garcia ntabwo ari umukinnyi mwiza wavuga ko uri ku cyenda uri buze gufata imipira yose y'imiterekano ngo uyitere aba ari we ugomba kuyikina. Ntabwo Real Madrid ifite abakinnyi beza bazi gutsindisha umutwe ku buryo ushaka gusanga ba nimero 7 ba nimero 11 batera ya mipira ikabasanga hagati muri box. Icyo kintu iyo utagifite bituma uzamuka, yewe nimba ushaka gukina umupira ukawugarura muri box inyuma, mu gihe ikipe ya Benfica yabashije kukudefanda neza. Ikipe ya Benfica nubwo yari yakinye icyo kintu cyo kuzamukira rimwe ikanagarukira rimwe, haje kubaho ikosa nyuma yo gutsinda igitego Tchouaméni yaje kuba abishyura. Baje bagaruka kudefanda bakoze returu, kuko Real Madrid yari imaze kugarura umupira iwusubije mu kibuga. Noneho bagaruka badefanda, ariko badefanda nabi, bose birukira mu zamu, box isigara ibereye aho, mu gihe ya median ya ba Tchouaméni ndetse na ba Eduardo Camavinga baje nabo bameze nkaho bazamutse, ariko ntibinjire nanone muri ba bakinyi ba Benfica, basigara ahubwo hanze ya box. Ariho umukinyi Valverde bura atandukanye na Vinicius nkuko mve maze kubibabwira. Valverde nima afashe umupira akabibona neza ko umukinyi uri muri box adafite okaziyo cyangwa se adafite igihagararo cyo kuba yakina umupira neza akoresheje umutwe, arawufata akawushyira muri box. Ntihatandukanye na Vinicius, mu gihe Vinicius abona ko nimba nta mukinnyi uhari ushobora gukina umupira w'umutwe, arazamuka awiterera, utere nabi ariko awutere. Iyo karite rero ya Valverde kumushyira kuri 7 yazamutse neza cyane, nk'uko abandi bantu bose babizeye ko umuntu ugeze ku ruhande nta kindi akora usibye gutera umupira wo hejuru, ubundi bakareba ko batsinda igitego cy'umutwe. Kuri Valverde bitandukanye, kuko ikipe ya Benfica yose yaje ijya mu izamu, ubundi Tchouaméni asigara inyuma ya box atsinda igitego cyiza cyabaye. Ni igitego kimwe mu bitego byaje kuba biba ibitego by'umunsi. Nabonye ku ruhande rwa Borussia Dortmund Karim Adeyemi n'umwe mu batsinda ibitego byiza, ndetse no mu yandi makipe. Igitego cya Tchouaméni cyari igitego cyiza ku makosa y'abadefa twavuga ba Benfica, kuko badefanze ariko basiga icyuho inyuma ya box, ubundi Tchouaméni atsinda igitego cyiza cyo kwishyura. Nyuma yo gutsindwa rero icyo gitego, ikipe ya Benfica ni ikipe nababwiye ko yakinaga izamuka inagaruka ishaka bwa buryo bwo kudefanda. Nyuma yuko rero bari bamanutse bakomeje gutera amashoto on target menshi cyane, ikipe ya Real Madrid ko yakinye ikina ibintu byinshi, ariko nta kabuza ikipe ya Benfica yabarusha gutera cyane mu izamu. Nta buryo wabara ikipe ya Benfica yagiye ihusha ibitego bigiye bitandukanye, ndetse babashiraho na pressing, kuko hari n'igitego Asensio ubwe yashakaga kwitsinda. Ni ikintu nyine gikomeye cyane. Ikipe ya Benfica yakinye umupira mwiza, ariko ikagikora amakosa kwa kuzamuka kwayo. Baje bafata Vinicius bamushyira kuri point, ubundi gusigana na Vinicius ari umukinnyi uzi kwihuta. Ariho igitego cy'itsinzi ku ruhande rwa Real Madrid cyaje kuba cyaturutse kuri yo ya Benfica, noneho yirekuye ishaka kwataka cyane irebe ko yabona itsinzi. Bibagirwa ubwabo defense yabo uburyo isigaye basiga abantu babiri. Vinicius bamuhaye umupira mwiza nanone wari uturetse kuri Valverde muri uyu mukino. Ntekereza ko ashobora kuba yatanze imipira 3 ivamo, imipira 2 ivamo ibitego, awuhereza Tchouaméni ndetse n'uwo yaje kuba ahereza Vinicius.
yari umupira mwiza. Vinicius kwirukankana muri umwe kuri umwe biba bigoye ko ushobora kuba wamudefanda neza. Icyo kintu rero ku ruhande rwa Benfica yazamutse yose, nk'uko mbibabwira ko atakisha abakinnyi benshi ukoresha impande cyane aba ari ikintu cyiza, ariko iyo bakugarukanye bagasanga baba nimero bawe kabiri bagiye na gatatu wawe yamanutse, hasigaye abakinnyi babiri basigayeho ari babiri na gusa, kuko iyo basigaye ari babiri nabwo ntabwo bahagarara bateganye, bisaba kumwegera imbere. Icyo kintu rero Valverde yaje kuba atanga pass, Vinicius arayakira, ubundi abageza muri box atsinda igitego nawe cyiza, bituma ikipe ya Benfica rero bayisezerera kuri aggregate y'ibitego 3-1. ni ugutegereza ku munsi wo ku cyumweru niho hari tombora ya Champions League. ni umukino ufite byinshi, ariko ikipe ya Real Madrid yatsinze ikipe ya Benfica, ariko ntago twabura kuvuga ko kuba yayitsinze ni ikintu cyiza, ariko ntago bikora ko igifite ibintu bitandukanye igomba gukosora. So rero ikintu nkubwira, uzajye ukanda subscribe mu gihe ushobora kuba warayikanze, rero ukandi like kugira ngo mbone neza ko ibintu turi kujyana neza. Ngende ari Rwanda, bakanze subscribe ntibabona amakuru.